أيه غلطوما أفان روموتين درا إبسا نمني أكسيونا وري أكسيونا بيتاتي أرخنا سرتي أركامي بايني ساني نم قم تكوفي دبلا ما في جاتمي تربة يومو تاو برين باينا أكسيونا ساني بلينا تكوفي ملينا جاتمي أفري في خما أفرتمي جافي أفتي جاتمي في لما يوتاو كن برسنتا دانو غوتاو برسنتا أفرتمي أفر توكا شنجتشود خنافو ملاتا غواين غوتامي والغي خينيا غغيسو ندندنيا جتشو الرهدون نما كوني مسافرامي نما بكا مغالا برو رادوفه مي مسافري اكربو شي اجين فان جانار كولكو مسافري نبني مغالا دي ونجرو زهري عصري رسالان ان شاء الله نبني هندي مسافر وان تيب اجندان جري لكاو غرا كود افوريتي يرو قبن وجوغو ولله هدوك ابسون فيسا ان شاء الله عصري رت غزيدان جمعي غوني سلانا ولي قال تفتفي دي ساغا تاجين غامنا مدي مخلال ማረኛል እንዲሁም በስብሰባው ላይ የተገኙ የአባላት ብዛት 1267 ሲሆኑ እነዚህ 1267 አባላት ያላቸው የአክሲዮን ብዛት 1 ቢሊዮን 64 ሚሊዮን 46000.62 ሲሆን ይህም በፐርሰንት ሲሰላ 44.5% ስለሚሆን ምልዓተ ጉባኤ የተሟላና ስብሰባችንን ማካሄድ የምንችል መሆኑን ያረጋግጥልናል። እኛም ታዝበናል። የብሔራዊ ባንክ አባላቶችና ሌሎችም ባሉበት ስብሰባችንን መቀጠል እንደምንችልና ጉባኤያችንን ማካሄድ እንደምንችል አረጋግጠናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሙራ ዲደም ይተከጀለ ካየሜን አቴንዳንሲን ዮሐን ቦ ኡንኪ ገልሜ አቦቲ ቀበኛ ሴራን በሬፈሙ ይሳ መለተይፈሙ ይሳ ኒ ሚርከነይስ akka Fawziyaan akka seera daldala biyya kanaatti kaampaanii barreessituu kaampaanii baankii raammisi. Kanaaf wanni isin nu mirkaneessite ragaa abbootii aksiyoonaa sirriitti kan qabatte unkaan guutuu taate ta'e isin mallatteessisan jiraachuu ragaan bahaa. wanni kana dubbannuuf maru jirra waan kana marree dhiheessina kanaaf sirrituuf ካምፓኒያችን ሰክሬታሪ ናቸው ስለዚህ ሁሉንም ይሄን ለማረጋገጥ የተንቀሳቀሱ ወንድምና እህቶች በጣም እናመሰግናለን በቀረበው መሰረት አይውን ማካሄድ የሚያስችል የባለ አክሲዮኖች ተሳትፎ ድምጽ ስለተገኘ ጉባኤያችንን መጀመር እንችላለን ማለት ነው ባንኪ ራሚስ ኸንጀል ቀባሴ ነቀበይስ ኸና ጀልቀቡፍ ደምና ጀቹላ ሰነቀበይስ ኸና ረት አርከሙ ኸሰኒፍ ገለሶማ ይስን ጀነ ጅራ ወኒ ቤኹ ቀብዳኒ ጉየቶኮ ይስን ካሶልተን ሚቲ ጉየቶ ዱራታን ቦርዲ ባንኪ ራሚስ አብዱል ጃዋድ መሐመድ አካ ኑፉብ ሰኒን ጋፈዳ namni bahu jirtan oldachaan foldacha dhiifama korrikun yookiin yaa'ii tokkoffaa idilee baankii raamis jaama arra kaasii walitti qabamne asirratti namoonni argaman abbootii aksiyoona baankii raamis akkasuma ammaasiis namni asirratti argaman boordii Directorota Banki Ramis, Boordi Tohatu Banki Ramis, Boordi Sharia Banki Ramis, Hundinu akkasumatti bakka bu'oota baankii biyyaalessaa asitti nu argamanii jiran taajjabbiidhaaf jecha adeemsa kora keenyaa adeemsa yaa'ii akkaataatti gaggeeffataa jabuudhaaf adeemsa seeraa eeggachuusaa taajjabuudhaaf nu jidduutti argamanii jiran isaanirraa namni bakka bu'ee nama lama isaanis asitti argamanii jiran itti aansuudhaan
ዋጅራ ውልና ማስረጃት ራይስ ነምኒ በከቡኤ አስቲ ኑ አርከመኒ ጅራን ታጀብቶ ታጅረኑ ኸይሳ ኸናፍ ኮረኸኛ አጀንዳሌ ቆጴስነረቲ ስርናን ኸት ደምኑታ የዛሬው ጉባኤ ሰገለ ቁጥሪን ኹን ቁጥሪ ነመዱ ፌቲ ሚቲ አካ ነሙንድኒ ወልቅጣ ነምኔ ዱኒ ቤተኒ ነመዱ ፍለካሜቲ ሚቲ ሼሪን ባንኪ ኸና ወሊገለት ቀብዱራ ሐርከ ዲበራ ሐርከ ሜቃ ዱፈጃ አፍርተሚ አፎር ጃሚ አንጋ ኸናቱቱ ሼሪን አማ ፈረሜ ሲስተም ቆጴስነ ኸይሰኔን ኑትሼ ዋና ኸነ ለካ ወደ ፈከነምኑ እንዲያርኩፍ ሲስተም እtti qopheessineeti sagaleen teessanacha keessante jechuudha. Hanga sheerii bitattaniitiin sagaleen keessante akka heeraatti wanni nurraa eeggamu akka heeraa wanni nurraa eeggamu gubaa'ee kana gaggeessuudhaaf harka dhibbarraa 25 wanni caalu yoo dhufe gaggeessuu ni dandeenya. السلام عليكم الرهدون نما كوني مسافرامي نما مقالا برو رادو في مي مسافري أكربو شيء أجيم فان جانار كل كوا مسافري نمني مقالا ني ونجرو زهري عصري رسالان إن شاء الله نمني هندي مسافر وان تيف أجندان جري لكاو غرا كود آفوريتي يروك أمنو وجو قول الله اللي الدوك أبصون فيسا إن شاء الله عصري رتي جزيدان جم إيغوني سالنا ولي قال لي تفتوفي دي ساقة تاجين قامنا مدي مخلال تكف فادا خوالي قلا خان إدلي دا أجندالي قبنين أكنا مودا قهوف إسنف دبسا أبسان رقي فدا أجندان درا يمجمرا وجندا يقبايون ድምጽ ቆጣሪዎች ከውስጣችን መሰየም ነው። ሁለተኛ የጉባኤውን አጀንዳዎች ማጽደቅ፣ ሶስተኛ የ2023 22-23 በጀት ዓመት የራሚስ ባንክ ዳይሬክተሮች ቦርድ ሪፖርትን ማዳመጥና ተዋይቶ ማጽደቅ፣ የ2022-23 በጀት ዓመት የባንኩን የውጭ ኦዲተሮች ሪፖርት ማዳመጥና ተዋይቶ ማጽደቅ፣ አምስተኛ የባንክ ምስረታ ቀሪ ስራዎች በተመለከተ የአደራጆች ሪፖርት ማዳመጥና ተዋይቶ ማጽደቅ፣ ስድስተኛ የ2023-24 የዳይሬክተሮች ቦርድ ወርሃዊ አበልና አመታዊ የሥራ ዋጋ ተዋይቶ መወሰን፣ የባንኩን ሰባተኛ የባንኩን አክሲዮን ገዝተው ከምስረታ ጉባኤው በፊት ያልፈረሙትን ግለሰቦች የባለ ማጽደቅ፣ ስምንተኛ ከ2023-24 እስከ 25-26 ድረስ ቀጣይ 3 ዓመታት ባንካችንን በውጭ ኦዲተርነት የሚያገለግል የውጭ ኦዲተርን መሰየምና የሥራ ዋጋቸውን መወሰን፣ ዘጠነኛ የተጓደሉ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ማሟላት፣ የዳይሬክተሮች አስረኛ የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ ማቋቋም፣ 11ኛ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሪፖርት ማዳመጥና ተዋይቶ ማጽደቅ፣ 13ኛ ለቆጣሪ ቦርድ አባላት የሚከፈለውን የሥራ ዋጋና የአበል መጠን ተዋይቶ መወሰን፣ 14ኛ የጉባኤውን ቃለ ጉባኤ ማጽደቅ ናቸው። ይሄ 14ቱ አጀንዳዎች የባንካችን አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች ናቸው።